大家平安，了解vai tu soa kadam naman na makatina na sulivat. Saka tu soa kadam naman na urita supui na kainwa sama si imazay toa Kurintu imazay toa sangasan imazay toa ita suratan imazay toa tapuru akaram pacu tapuru katupi toa akaram 哥林多前书1章10节到17节。Lavdek Bitsura nuata mararay at Yesu Kristo aku si papu bitsura tanumu ula na mamamaw anu si iwa na mapolat maya sa mataytay kamamavu anu varong anu kinimeneman sanu karaso-rasod la markaku vitek apa urit na serandakan toa semekemkel ni kelui toa izuanu ribu-ribuan azuaku si ayaya mavana zua ivivu amun a pasate Paulo akan pasate Apolos akan pasate Peteru akan pasate Kristo akan cara ayayamun aki pinsevi-sevian angati Kristo akiti Paulo a sinipa jujika a amcia masan timun aki ngadani Paulo anu siniki pake raw-raw marvaken toa cemas to aminti Crispus kati kayus nuaku pinaki raw-rawan itanumun nekano zoma manasika nekano caw-cawa makaya ibu tu naki paki raw-raw muna pakatuaku ngada pai na paki raw-raw akan utatua semekemkeleni setiba la kwa nekaanga noku pina enet azuma aku pinaki raw-rawan a sini sekau litanokan ni Kristo ini ka mavana uriku paki raw-raw mavana aku temau siker toa na penakarvarva kai au saka ini ka uri sa sawanan no temau siker manano masupi surazoa kai patara pinacaya ni Kristo itwa yujika aichu kai noa cemas tu soa kadam naman sini pupatarvan tanuken 言行合一言行一致是基督徒可以做的自我要求一般人通常容易看见他人的缺失却不太会自我要求某种程度这会让人留下一种印象就是讲话头头是道但说是一回事做又是另一回事或者人前人后不一的假扮专挑别人爱听的讲对这种人而言有没有这件事并不重要基督徒若这样恐怕会让人在信仰上跌倒如果跟随耶稣脚中的基督徒完全不在意日常生活的言行表现如何向邻居或尚未信主的亲友传福音呢更令人难过的是这些表现看在非基督徒眼里应该只会让人敬而远之罢了坦白说在一个多数员工为非基督徒的基督教机构工作非基督教同事自然会放大基督徒的所作所为以检视其所信这一点并不让人感到意外从另一个角度来看基督徒毕竟要回到日常表现从生活实践信仰
回应并见证上帝深深的爱和恩典，才能让人幸福。言行一致不仅是避免教会分裂的要素，在台湾这个基督徒是小众的岛国，更是传福音者不可或缺的信仰表现。Sinaya tu soa kajam-jaman pakatoa言行合一aya pasmaramaw janukina mapolat sakatu soa kajam-jaman asini pakinimenemijanujen回想自己在家里、教会、职场或与人相处，是否有过言行不一的表现？Sinaya asini pakinimenemijanujen mapolat tu soa kajam-jaman sakala cina na gemalo kinun tuaca cina libatan tuaca kina linjilan aki na mamau tuaca syaevan tuaca sikudan ayaya ayakana pasamarau jan cina mapolat atisuna tiaken saka kainuli 知道我们软弱之处的上帝，感谢你的爱源源不绝，求你帮助我诚实面对自己的不足，让我改变与成长，在日常生活中能容神一人。奉主名求，阿们。Mali-mali tu soa kajam-jaman na makajina na misa selang sumupu kilaroy to akay no atsumas la mabana kasijuan no ta manguaan kasijuan to mana ta kipaparanges to ta saruan to ta mipisul ayakana pasamaraw la tinana sulibata tu soa ta kin adavan ta ja 平安